Ulota. Jadi songoni di hamu hasuhuton bolon na tua-tua nami narosian punawasogit ima di ulaon ni anak kota di Bagasa Sadarion ba mau lihat tema di Tuhan basian kami songon punguan persaudaraan Situmorang PSSAB sektor Batam Center mengucapkan selamat tu angginiba martahan nang songoni inang burusi bolon naung di pasaut Tuhan di Bagasa Sadarion. Jadi songo pesasyak kami ala au kebetulan uluan ni Batam Center jala bolahan nama di Ulota di Bagasa Sadarion ba sangat berharap doh kami anot tu hamu angginiba martahan asa masuk tu pungwata jala berharap doh kami honon nagabe uluan ni punguan di Batam Center ima pesan sen kami ba selamat ma di keluarga na baru buti masyak kami ni pasah ma tu PSSAB Divisi Kota Batam mau lihat Ideo natahalaso Sadarion dihamu su para anak do parboru gomostang yang nami gajang mau murmu penggeng saur matua mau payuti rupa hopu satu namar nini satu namar nono sok songoni mah diang gini ba dot inang dison ho mantan ketua Naposo sekota Batam jadi songo pangiduan ni ketua sektor nakaning Batam Center Victor masuk matu punguan teh. Molo di Batam modo tinggal teh. Ai buha. Adong rencanam tuluan nasib. Jadi song kami sian na tua-tuamu sude di son wae. Parsada Situmorang sipitu ama boru bere nangi bebere. Pasato selamat ma diang giniba. Pangiduan nami berbahagialah dalam keluarga yang baru ini, senantiasa bersukacita dan berserah kepada Tuhan. Semua yang kamu cita-citakan dan kamu rindukan tercapai pada waktunya diberikan oleh Tuhan. Songoni mah atas ya kami, atik bah panipuli. Pada nami, asabai damang mah.
Habiso mangarade mana posoni PSSAB Sekodia Batam. Dihamuna posonami dohot pembina mangarade hian maliso. Sudena posoni sinemorang sibituama. Dina posoni Bungwata PSSAB Sekodia Batam. On nama pertikian Tuhamunai Soma Abu Sude. Pak Nobita Tusojo Anggi. Jadi molek tema Duna Poso Situmorang Sibituama Sekota Batam. NPSSAB Sekota Batam. Kasarome Tatu Jolo. Naposo Situmorang Sibituama Sekota Batam. Asa masuk kita. Batam Pabu. Ora Sangulat Nari Dina Posoni PSSAB Sekodia Batam.